Sok. Anjing. Sok baik-baik tah kitu angkat. Ro tahaninya ro. Ora tuh Eta ro. Oh, belum beda dagingnya. Ro. Salah. Itu dia atuh Pak. Salah, video. Menuju ngasah ya. RT nih. Speaker guys. Bujeng. Berapa menit lagi nih? Anu kieu buat anu, memang buat anu. Ayah mental. Mental mau daya tanu. 700 ini. Dua. Anu hiji 8, anu hiji 8. Ada ya mah 8 ya. Itu 8 nya. Iya 8. 700. Jadi 7 kintal mah ayam. Anu itu 8 gitu. Aya. Namun 12 kemarin doma ieu 14. Itu mah manehnya. Gimana? Ya. Manggulana ieu mah. Tanggu udah datang guys. Nih yang mencitnya guys udah datang guys. Tuh, guys. Oh siap. Sok lah ngaropi heula. Sok ngaropi heula lah mesenghar. Ngaropi heula ngopi-ngopi. Kalau nanti paling Pak RT ini dia. Mana? No abi lah. Ya nu mana? Kami wae meureun apa beda? Anu mah sok bae. Tah nu abi. Ieu lah yeuh. Ieu lah ya berarti. Nu boga-boga heula ieu meureun. Aya anu tah dia 3 tah. Itu aja. Mana atuh kudu masing-masing kana mun cit itu geus itu di mana? Ya itu di berduri busur itu. Iya we nyeun di dieu atuh. Iya aya. Iya heula nu urang. Siap heula ya. Onkeun terus pau. Iya. Oh, sekurang dulu. Dia. Jauh. Cicing wae. Tilu. Oh, 2. Nah. Merasa bahagia pisan Pak Haji atau non pisan ya terus dipasihan kesempatan berkorban atau non pisan ka teteh sareng ka kata-katana cing kagentosan penuh langkung. Amin. Pokoknya nama jaya selalu dilancarkan terus rezekina. Pokoknya ieu kudu nyate. Kata bahagia tuh berkorban. Bahagia teu nyangka pisan mun ka teteh jeung ka cing arageng milik cing kagentosan nu leuwih. Amin. Pokoknya ieu kudu nyate. Bagian babakaran Babakaran. Bahagia atau terharu? Bahagia terharu ongko nyangka pisan ya mah kebagian urban gitu. Berarti gawe di dapur teh seberat aya setahun.
tahun langkung Setahun langkung tuh dikurbankeun guys. Karek satahun nuhun cing sarehat lah nya. atau nuhun pisan sareng Ya kata-katana poe ieu kudu nyate. Nah. Ya, mana gawe teh di dapur sebagai naon man? Mas si Erik Ayeuna masak Si Erik si Tahman. Ya belah dia dari cicing di main. Naon? masak bagian masak di dapur. Bahagia. Bahagia pisan. Ada usinan mana? Ya itu jelas. Bunga pisan pamana. pisan Kata-katana Kudu nyate barengan ya mah. Weng. Mana seberapa tahun di dia? Setengah lewihan, setengah 2 tahun. 3 tahun oh. Berarti ya udah dipilih merenya. Jadi kanu lainna kudu Ridho merenya weng. Alhamdulillah Ridho artunan pisan ka owner, ka ibu owner. Terus dipasihan kesempatan Oh, eta bener teh. kanggo kurban. Kudu pas anjing. Enggak satu jeung banget mah. Teh Wiwin, Ya, kumaha bahagia terharu pisan, teu nyangki pisan. Aduh, hatur nuhun pisan ka sareng ka Teteh. milik betinya. Ya, alhamdulillah. Teh Indri kumaha? Alhamdulillah teu nyangka terharu pisan. Sukses selalu buat pergana terutama sareng Teteh. Amin. Semoga makin lancar jaya. Amin. Teh Ade, Pak Ade. Pak Ade. Kasihnya nih kumaha? Terharu. Terharu pisan bahagia. Bahagia tuh. Nah, da wayahna dinya mah panglilana geus tahun kamari. Atos abi mah tahun kamari. Tahun kamari. Jadi ayeuna jadi kudu Ridho. lillahi taala. Soalnya geus. Dah ya. Nah, mah tahun kamari geus. Jadi kudu Ridho kanu Ridho pisan. Ting barokah. Amin. Nuhun. Mana di ieu teh? Jadi Jen. Mana mah geus kan tahun kamari cing. Tahun kamari geus jadi kudu Ridho nya. Weh, mana karyawan teh weh ngumpul kabeh heuy. Hei. Aya mik. Karyawan, weh. Cek. Karyawan kapal ini serang karyawan punten. Karyawan. Karyawannya anu teu kapilih, anu teu kakocok, berarti eta sanes milik. Berarti ke mudah-mudahan tahun payun atau milikna nya. Amin. Jadi anu kapilih kedah Ridho nya untuk menjadi beban, untuk menjadi naon. Hapikeun we kere wengi kedah. Amin. Ya gitu. Ya. Cing Ridho kan sanes ya, Cing Ridho tong jadi beban. Ke tahun payun we diusahakeun ya. Nuhun. Pareman. Hah? Onkeun pau. Awas. Allah.
Adek. Wah, wah, guys, sapi di gua air guys banyak. Ya, anjing. Aya lawan tutupan itu. Oh, terpal. Wan, terpal, Wan. Terpal, Wan. Tutupan kedua itu. Tapi kiblatnya mana itu aslinya? Begitu. Itu kiblat mah tadi itu aslinya, Pak. Pak, kiblatnya kan itu nya. Oh, kirang kali itu cenah. Kirang eta. Gusur. Kan digusur. Geus Italian kan digusur. Ya, gusur heula. Gusur apa kali itu heula. Anu itu alah, langsung deui. Kalian heula mending ge. Yang mesti gua lerkeun badag. Sok eta tawan pasangkeun ka dinya. Tah gitu. Sar foto di sar. bisa mati di itu. Heeh. Foto nanti di itu. Foto heula ya Mas geuning. Da nu sapi ieu teh. Sini Piski, sini. Pau, foto heula pau sini pau. Ieu berarti nu kurban sawe. Anu kurban sapi ieu, ke sapi ieu wangke. Sapi ieu, je. Nu kurban sapi ieu. Pau, mana dia pau? Baik, pahala. Beb, sini Beb. Si Alam. Siap. Mangga Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi termasuk panitia insyaallah sementara panitia nyuwunkeun panginten ka luar sana keikhlasanana mobil khusus ka Allah keluargi ieu terberas perwakilan di panitia moh pilih aya ke ieu nya daging atawa jasadna ieu kurban kaganggu di panitia
atau 1 kilo 2 kilo insya Allah penontonnya mangga dipasang di kabul heula ijab selalu disulunkeun ridho asna ridho lah Ridho. insya Allah ta'ieu panginten diri urangnya abdul daya idin panginten tilu wallahi anu kurbanna ke ridhoeun mangka urang nyonak sagerentel 2 gerendel ge haram dituangna cecengeng kayu aya tos panginten ikhlas ridho mangga dari jenak 1 kilo 2 kilo mau masak mah disebutnya halal aja insya Allah mangga batas siap mau takbir di wajah dia mangga bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal hadiyal udhiyata nikmatan minka min Riyadh Saputra binkan Sarah Oktaviani binti Heri Nugraha Muhammad Nur Alamsah bin Riyadh Saputra Muhammad Habib Arafi bin Riyadh Saputra Muhammad Rafiski Al-Farid bin Riyadh Saputra Ilham Nur Jaman bin Al-Mabudin Sarifuddin Rusmawan bin Nandan wa taqarrub ilaiha fataqabbal biha Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Di surga ya. Kayak panggil di surga. Anu kedua Rudi Setiawan Rudi Setiawan Ben, tukang bawah Ben. Tahman Mulyana Kedua. Ahmad Kurniawan
Ada, Chef. Udah, cicing. Talian aja. Ini saya talian, udah lah. Pantang. Ayo, orang. Udah dibetot gitu ya. Yo 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 yo. Kadir, kadir, kadir. Yo. Rahman Mulyana Arif Pak. ya. Tambang. Bina Sari Asep Erik Rahman Shah Adik Kusmiawati Wawan Kurniawan Indrian John, itu tambang itu nih, John. Itu satu bener Pak. Udang deui. Hari ke dia ke tukang aja. Laun. Dia pacul nama ya. terus tak kadieu gusur kadieu sosok gusur kadieu saya nana Tadi kayak gudang terus enak. Gudang deui. Kudu dibetot ieu mah ieu nanya. Haji. Itu saeutik, teh dapat. Karena mau dapat. Itu sebelah karek pasir. Canggih kan geuning. Gudang riuh. Kali deui. Nggak, dia posisinya rek kena kedua. Setting masih. Kedua aja itu. Uish. Ini kan sebelah panjang, Mas.
Besi deui, besi. Dia. Oh, hipu. Balok. Terus paeh ru. Sok di kurban di ngajajar orang Patolas itu. Sar. Patolas itu. Pau, maka HP nu 15 pau, foto pau situ pau. Ah. Berharapan. Sok. Pau, deketan pau. Tinggal itu. Oh, sapi itu. Ngajajar, langsung ngajajar. Oh, kita ngajajar. Nah. Karyawan saya nyaksian itu tapi karyawan Dede ya. Woi. Paket itu paket. Bangkit. San. Iya, main kali, iya. Kade. Main kali, met. On kena, met. Sok aja main kali, woi, sengaja ya. Kade. Ada belajar main kali.
Dari itu tuh, hei, kita dari itu, hei. Maaf, kalau atas nama ini mudah-mudahan kasih dikasih Allah. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. minka wa ilaika tataqabbal hadil wajhiyaka nikmatan minka min Yudhis Awan bin Rani Ahmad Mulyana bin Ita Yudasari binti Ahmad Andri Asep Erik Romansyah bin Anda Hidayat Adekus Niati binti Adza Sutisna Pepan Kurniawan bin Daswa Leh Indriani binti Ndak Suheka wa taqarrabtu ilaiha fataqabbalha. Yo semuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin. Yo, foto lah kabeh di situ. Foto lah, foto sararea di situ tuh. Woi, nu goreng aja orang foto lah, nu goreng. Pau, jangan foto lah, Pau, sararea, Pau. Ini kabeh, Pau. Foto lah. Oke, foto langsung ke dapur geus narungkan. Tamu. Foto lah. Mana HP Nasar? Dah. Cut, Bang motongin cut, sini cut. Dok, Pau, boleh, Pau. Foto lah. Aduh, Met, guliling, Met. Foto. Ustad, mana? Ustad. Kalamang itu si Ustad. Yang gorengan. Itu. Masuk deui. Teka rasa. Satu jempolan.
Wih. Dek. Sok, ayo langsung ke dapur. Langsung ke dapur. Langsung ke dapur. Ini kunci kamu. Ini nomornya. Ya, banyak. Ya, sampai. Ya. Oh, gaji hanya jero. Kopi itu, Bro. Kopi. Oi. Oh. Hah? Bentar ya. Jam 12 sudah beres. Oh, jam 12 sudah beres, semuanya bagikan. Sok, bah tuh anak sokes loba. Gotong kurang roti. Gotong ya, sing. Adel. Berat anjing daging beda. Anjing. Itu. Eta sama. Gerak euy, teu ka bawah. Awas anjing ku aing. Lupa kabulan haji. Wah benar teh mana. Bawa atuh. Oh nyengkat. Oh iya na tah. Nah ka ina na satu. Lesot lah. Lesot jangan eta kakak. Cak yang 7 kilo. Kok pindah gede kayak itu, Ji? Ya.
Simpan mah. Kinuhan mah. Aya kayak gitu ya aya. Eta kayak make teh eta. Cing api-api gua. Kalau wadakeun. Cing lopawan. Iya panas, mau itu lagi. Oh, review. Iya jadi 20 kilo. Tuh, lagi. Gimana kan tak Iya bang. 2.000 na, iya kan ya. Daging 2.000 na kurang ah. Ayo bagian aja. Ping ya Pak Haji. Wah, gede teuing. Ping kita rabeak ya. Iyalah. Kamu di keluarga kan banyak ping. Bisa ayo makan. Jadi 7 kintal. So. Sekintal 14 PRT. Sekintal 12. Sekintal 12. Oke. Tarik dulu ya kalau ini. Oh, jadi nggak sama Pak. Pak, nuna tulangna bisa ada dagingan kene ya rada di ya anu lah. Lumayan. Heeh. Bar. Hari ini daging Udah usaha KB, Ubah suara kita bagi jelas kurang awal. Ya harus juga. Lagi ini buat Iya, ngomit itu. Oke guys, aku mau masak guys. Nanti nih. Wah, buat ini nih, buat yang motong. Guys. Dagingnya aya kan eh? Ah. Kira-kira segitu dia. Ladakeun we kitu teh. Lain ladakeun. Bro, ladakeun. Der. Wah, lada ya, Bang, guys. Oh. Ya.
Sip. Laut, laut, laut. Laut, laut. Ayo, satu perkiraan, bro. Wah, ada. Pak, misalkan apa? Lagi apa? Ini cewek dong. Ada, yo, guys. Sok, sok, sok. Abang, aja kan, Pak? Ya. Terus, malah. Saya bersih kok. Saya mata saya tinggal masih tutup. Nih guys, kalau buka pecin jangan digini. Kalau digini wah bahaya. Jangan digegel gini guys. Cuci bodoh gini aja. Jangan digegel gini. Nih, gegel gini. Jangan ya. Wah. Ada. Ada yang guys. Ada lu kira.
Ini daging kambing guys. Kalau ditutupin ini jadi daging sapi ya. Kalau ditutupin jadi daging sapi. Ini tadinya daging domba. Kalau ditutupin jadi daging sapi. Sip. Paji pulang Paji. Siap, semuanya. Hehe.